Всем привет! Hello, everybody! И добро пожаловать на наш канал. Мы приехали в магазин Dollar Tree, где будем закупаться для дня рождения Султана. Покажем вам все и расскажем. Что самое классное в Dollar Tree, так это то, что там все стоит по доллару или 99 центов. Вот. Так что следуйте за нами. Мы с собой привезли пакеты. Пакеты всегда нужны, потому что они платные везде. Поэтому у нас и здесь есть. Будем закупаться посудой. Ну, также смотрите, что здесь классно. Тут есть одноразовые скатерти, что вообще очень круто. Эту идею мы вообще увидели у Айжан Тати. Передаю ей привет и отдельное спасибо. И сейчас будем выбирать. Смотрите на эту прелесть. Сколько всего. И мы покажем вам то, что мы выбрали, и надеюсь, вы оцените. Дайте нам оценку, кстати, нашему дизайну. Мы завершили покупки в Dollar Tree. Дальше мы поедем в Супер Кинг за продуктами. Так что оставайтесь с нами. Last question, do you need currency? Thank you. Have a nice one. Thank you. Thank you. Bye. Приехали в Супер Кинг. Мне в супермаркетах всегда холодно. Бррр. Холодильники на максимуме. Хей. Это моя мечта. Чтобы в наших супермаркетах вот так вот алоэ продавали. И мечта многих девчонок, наверное. Здесь в Супер Кинге можно найти также российского производства продукты. Например, смотрите, здесь есть белочка. Белочка. Аленка. Мы сейчас немножко возьмем. Единственное, нету рахатовских конфет, к сожалению. Надо это исправлять. Надо. Здесь также просчитывают граммы и выставляют ценник, как у нас в Магниуме, на конфеты. И на многое другое, на продукцию, кофе. Ну все, на этом наша покупка завершилась.
Теперь встретимся дома за готовкой. Надеюсь, что мы ничего не забыли. Если вам интересно, то мы можем выставить цену, сколько у нас получилось, сколько мы потратили на все про все. Пишите в комментариях, наверное, или сразу выставим. See you. Это, собственно, приглашение на наш день рождения. Мы решили скреативить и поднять настроение нашим друзьям. Сейчас мы будем отправлять приглашение. Ну что, друзья, вот и результат. Наш Дастархан. Келингздер, көріңіздер. Наши гости потихонечку подтягиваются. Наша Айжан Теп, про которую мы говорили, кстати говоря, ранее. Вот. Welcome and enjoy your meal. Bon appétit. Шаңғыртып мен шырқап салайын Биле ламбада бой жеткен бозбала Өзгерген қазақша сөз ғана The food is absolutely delicious. I feel like, me just always, having my tradition food to American food to every food that I tasted in. When I was traveling, I feel like this food has this touch that feels like home. And it's so like enriching because I barely eat and I feel like I feel so good even when I'm like sleeping and whatnot. Yeah, I feel so peace in mind. And I feel like, you come from like a place that I wish that everybody in America can see what I see. I feel like I wish everybody can see the vision that every day I walk through here, I feel like all the problems from coming outside goes away. And I feel much happier. And I feel like, whoever comes upon you, who meets you, I feel like they're going to be the luckiest people too. And I feel like you're a true friend and you have a beautiful wife. And she's going to be, you have a queen next to you. And I feel like she's my sister as well. I appreciate you. Thank you so much. And I mean it from the bottom of my heart. And inshallah, you're going to keep shining. And everybody's here. Happy birthday! Вот наше видео подошло к концу, и мы хотели бы сказать несколько слов. Құрметті ағайын, құрметті достар, құрметті біздің ютубтағы, инстаграмдағы біздің жобамызды қарап жүрген достар, сіздерге мені туған күнімен құттықтағандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сансыз тілектер, сансыз жылы лебіз, осының барлығы үшін сіздерге үлкен рахмет айтып, басымды иемін. Енді осы видео туралы қысқаша айтып өтсек, я? Да, на самом деле мы хотели показать вам, как мы представили нашу культуру нашей соседки, которая является из Сомали. Мы хотели донести до нее, какие у нас традиции, какой у нас менталитет, и как вообще принято встречать гостей. И хотели бы тоже увидеть ее реакцию, ее ощущения. И я думаю, что нам удалось.
И мы хотели бы стать для вас примером, чтобы вы с гордостью несли свою страну, чтобы вы с гордостью представляли свою страну, чтобы вы не стеснялись, не стыдились, а наоборот гордились этим. Я шынымен де шетелге бармас бұрын өз тарихыңды, өз мәдениетіңді, өзіңнің мемлекетіндегі қазақ менталитетін біліп келу өте маңызды. Себебі осы арқылы адам өзіне деген құрметті жинай алады. Мысалы, жаңа Сомалиден біздің досымыз Дахабоға қазақта мынандай ғалымдар болған, мынандай әншілер болған, қазіргі уақытта Димаш сынды әншілеріміз бар деп осылай айтқан кезде ол қызда үлкен сондай бізге деген құрмет пайда болды. Бұл сіздерге кішкентай ғана мысал, бірақ бірнеше адамдардың немесе бір мемлекеттің алдында қазақ халқын осылай көрсететін болсақ, мемлекеттің абыройы артып, бізге деген сенім күшейе түседі. Сондықтан әрқашан өз тарихымызды, өз мәдениетімізді біліп жүрейік. Қайда жүрсең де өз мемлекетінен асқан артық мемлекет болмайды. Қазақта жақсы сөз бар ғой, өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан болған артығырақ деп. Сол себепті елімізге деген құрметті, елімізге деген сағынышты біз еш жасырмаймыз. Елімізбен біз мақтанамыз. Әрқашан Қазақстан алға дами берсін. Сондықтан осы видеода біздің айтпағымыз еліміз туралы, халқымыз туралы, мәдениетін, тіршілігін, таным тіршілігін барлығын оқып біліп жүріңіздер. Сіздермен бірге болған Сөйлемен бірге. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк басып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Әрі қарай сіздерді жақсы контентпен қуантамыз деген үміттеміз. Сіздерге үлкен рахмет. Көріскенше күн жақсы. Пишите под комментариями свои поздравления Султану.